So this is the last topic para sa atong coverage para sa prelim, that is the measure of position. So last meeting nag-discuss ta og measure of central tendency at saka measure of variability. So there is a measure of position. We will discuss the following learning objectives. How to find the first, second, and third quartiles of the data set. How to find the interquartile range of the data set. How to represent a data set graphically using a box and whisker plot. And then how to interpret other proctiles such as percentiles. And then how to find and interpret the standard z-score. Okay, so in this section, we will discuss the position of every data. So ginatawag siya fractiles, meaning the number of that position or divide and order data set are into equal parts. So first na nga definition natay ginatawag nga three quartiles. Okay? Naatay Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. No need na ang Q sub 4. Kaya Q sub 4 is just 100%. Okay? So pag from the word quart, meaning apat lang. 'Di ba? Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. Pero kanila atong i-discuss. So ang 1/4 of the data fall on or below the first quartile 1. Or ginatawag siya og 25% of the position sa data. Hanapin mo kasi ang position sa data. Second quartile is the 50%. Okay? Take note ana ha, make sure nga namoy notebook kay para di na mo mag-scroll down, scroll up sa inyo ang kani nga PDF. Yes, sir. Okay? So 50% ang ato ang second quartile or ginatawag siya median. Okay, pareha ra ng second quartile, Q sub 2 at saka median. They are synonyms. Okay? Kasi yung gitna lang yung hanapin. Ang third quartile is the 75%, yung position ng data. Hanapin siya. Okay, actually sayon ra jud kay ni siya ignore nimo pangitaon, mata-matahon ra nimo, mata-mata method ra na, wala kay siya solving. Okay? Nag-ano? Sige. So dire sa example nato, the number of nuclear power plants in the top 15 nuclear power producing countries in the world are listed. So we have here ang data and pangitawan nato ang first, second, third quartiles of the data set. So what can you conclude? So again, pag makahatag na og data na gali, ang goal nimo kailangan sa nimo i-arrange. Okay? I-arrange from lowest to highest. Parang the same siya sa median. 'Di ba? Yung sa Yes, median sir. kailangan naka-order siya. So ang gagawin mo Opo. lang is i-arrange siya, so naka-arrange na. 'Di ba ang lowest kay 6. Dayon ang highest kay 104. So ang buhaton nimo para makita nato ang first, second and third quartile nato, kailangan nato siya i ano sa nato i-arrange. So first, ang median muna ang pangitaon or what we call the quartile, second quartile. So pag i-arrange nimo, makita na to automatic ang second quartile. That's it. So that's your final answer. That is the Q sub 2 or ang 18. Okay? So para naman sa first and third quartile, natay ginatawag na upper half and the lower half. Okay? Kaya syempre, pag makita nimo ang middle, pila man ni kabuok? Di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So meaning 7 kabuok data sa lower and upper. So pag nakuha na nimo siya, pangitaon na napod nimo ang gitna sa upper half and lower half. Inato ra. So pila man ni kabuok? Pangitaon nimo ang tunga 31. So mo na siya ang 75% nga nasa position, okay, sa iyang data. Then ang quartile sub 2 mo ng 50%. Okay? And ang ato ang lower half 25%. The answer is 10. That is your answer lang. Okay? So again, hinatora o dili man siya lisod. Next naman pod natong i-discuss is ang interquartile range or IQR.
Okay, that is the data set. Is a measure of variation that gives the range of the middle 50% of the data. So, ang formula niya, it's just the difference between the third and the first quartile. Okay, so mora jud ang formula. Dali ra kayo. Pag nakuha nimo si third quartile, i-minus nimo siya sa first quartile. Okay? So balik ta sa example number 1. Unsa man ang ato ang interquartile ang answer ani? Okay? So again, ang formula niya Q sub 3 minus Q sub 1. So it's just 31 minus 10. So the answer is 21. Hindi pwede mag-negative ang result diri ha kasi data ra bani. Okay? Walang negative ang result. Pwede mag-fraction, pwede mag-decimal ang result ani. Basta positive number. Okay? So yun nga. That's it. Dali raman kaayo. Diba? Interquartile range. Inato ra ang pag-answer. Okay? So dali ra. Next. We have here the following na another application nga gagamitin natin or pag-graph, okay? Sa ato ang measure of position for the quartiles. So ginatawag siya og box and whiskers plot or box plot ang tawag ana. Okay? It's an exploratory data analysis tool that highlights the important features of the data set. So to graph a box and whisker plot, naatay guidelines. So importante ni siya ha, magawas ra ba jud ni sa inyong exam. Dapat kabalo mag-graph. Okay? Sa box and whisker plot, kabalo mag-drawing. Apil gyapon ni sa exam. So natay gina-consider na 5-number summary of the data set. So natay 5 ka book. First nato is the minimum entry, first quartile, the second quartile or the median, third quartile, and the maximum entry. Okay, ang ibig sabihin ng minimum at saka maximum is yung highest data at saka yung lowest data. No, parang range lang pagkuha, highest saka lowest ang pagpangita sa data. So pag drawing ana, find the first 5, mangita sa 5-number summary of the data set, construct a horizontal scale that span the range of the data. So kaning akong pasabot, the horizontal. So pag nakuha na nimo ang maximum and minimum, pwede na mo siya buhaton og uh, sa kani one-dimensional na ano nato integers. Okay, mo ba ang first magbuhat sa kaaning one-dimensional nato nga mga integers. So pag butang nato 60 to 110 isulat. Okay? So ang lowest niya 62, ang highest kay 104. Example lang niya. So magbuhat jud sa kaog ano kaning scale na one-dimensional. Okay, para makita nimo ang point niya. Okay? So next naman po, draw a box above the horizontal scale from Q1 to Q3 and draw the vertical line in the box at Q2. Okay? So kung makita nimo na tay buhaton nga box. Yun sa ni pagbuhat og box, ito nung gihapon pangitawon sa nimo ang Q sub 1 at saka Q sub 3. Okay, diri sa one-dimensional nga line. So example, ang Q sub 1 kay 72.5. So ito nung nimo diri sa number line. At saka 80.5 itunong nimo sa number line. Pag nabuhat na nimo, magbuhat na dayon kag box. Inanaon lang nimo pagbuhat sa box. Okay? Mo na ang ginatawag na box. And then, i-half nimo, tungaon nimo ang box, mo na ang Q sub 2. Or depende kung ano yung given na ihatag ni Q sub 2. Butang na to Q sub 2 kay 75. So itunong nimo siya sa number scale and put a dot. Then butangan nimo slash dire kay mo man na ang Q sub 2. Okay? And then that's it lang. Dili kay siya lisod. Draw whiskers from the box to the minimum and maximum entries. Pag humaan, butangan nimo og kanil line. Butangan na dahil ni line diri from minimum to maximum entry. Inana ang pag-drawing sa ato ang
box and whisker plot. So, hopefully, nasabta ni siya, kaya na naman tayo guidelines. Okay? So, next naman po na to ang example 4. So, sa example 4, we have here the following example. So, mo-refer gyapon ta sa example number 1, tan-aw ta sa example number 1 na to. Ayan. Okay? So, magbuhat sa kaog real number line. Okay? So, ang sa may na real number line niya, ang lowest kay 6, ang highest 104. So, magbuhat sa kag numbering dire 1, 7, 8, hanggang 104. Ana, jud na siya. Mag-drawing sa ka. Di ba kung sa algebra nato kay x and y axis, dire isa ra ka axis. No? So, nag-graph gyapon ta. Okay? So, dire sa ato ang graph nato na nag-refer ta sa example number 1. So, isulat sa nato ang kaning 5 number summary. So, sa 5 number summary, naatay minimum 6, Q sub 1, 10, Q sub 2, 18, Q sub 3, 31, maximum 104. Mao na isa sa mga important nga pangitaon nako. Okay, ang 5 number summary. So, sa pagbuhat sa box and whisker, so tansyahon gyapon, pwede nimo by 10. 10, 20, 30, 40, 50. Pwede inana by 10. Dayon, ang tunga-tunga sa 10 kay 5. So, pwede nimo itunong diri. Somewhere dira ang 6. Then, diri ang 104. Okay? And then, kung sa may giingon diri, ang Q sub 3 at saka Q sub 1 kay 31 at saka 10. So, imo siyang i-click, i-click na lang, butangan og dot, then make sure nga tunong siya diri sa number line. Tanawa ha, ang number line, dili magpataka asa magbuhat og box and whisker ha. So, diri ang 10 at saka 31. So, magbuhat na ka og box, inana ra. So, practice ta, drawing tag box, then pangitaon nimo si 18. So, diri somewhere si 18, di ba? So, butangan og dot na po dira, butangan slash, then i-connect the dots na lang dayon. Giana lang na siya, connect the dots. And that's it. Kumana dayon ka. No? Igura jud ka mag-drawing sa box and whisker. Di naman kay siya lisod. Okay, so practice mo ha. So dire, next na pod natong topic is the percentile and other fractiles. So ganina nag-discuss man gud ta og quartiles. Ang quartiles it's just 4 parts. Mao nang from the prefix nato nga quart, di ba? Upat ra na. So, walay Q sub 3 kay Q sub 4, sorry. Walay Q sub 4 kay 100% naman na. So, tatlo lang yung i-consider natin. Okay? Para sa decile from the prefix de, 'di ba? Pwede siya decagon, decile meaning 10 or 10 equal parts lang siya. Okay? So, ang mga notation natin, D sub 1, D sub 2, D sub 3, to D sub 9. Walay D sub 10. Kay 100% namang good na. Ang D sub 1, 10%. D sub 2, 20%. Nga malocate ang position sa data. Mo yung pasabot. Okay? So, puloy klaro ha. Nara diri o 25th percentile. The same ra na siya. Okay, dirita. Percentile, meaning 100 parts. From the word percent, 100 equal parts. So, P sub 1, P sub 2, hantod P sub 99. Walay P sub 100. Okay, kay ika 100 naman na. So, natay mga synonyms diri. Ang 25th percentile is just the same as Q sub 1. So, take note, ana ha, parehara na silang result. Ang 50th percentile is just the Q sub 2 or the median. Okay? And the 75th percentile is the same as Q sub 3. Okay? So, inana ang fractiles na to. I-take note ni sila ha. So, example. We have here the interpreting percentile. So, we have here the graph. Okay, sa graph na to, natay SAT score with the percentile and score. So, the algebra at the right represent the cumulative frequency distribution for SAT test score of college-bound students in recent year.
What test score represent the 62 percentile? So makita man nato diri asa man ang 62. Diri man, syempre estimate nato tanawan nato diri nga part, di ba? Diri ra 62 o kani. Asa man siya natunong? Di ba? So diri ang answer nato from this graph sa frequency ogive nato, we can see that the 62 or 62nd percentile correspond the 1600 test score. And that's it. Okay? From that graph, igura nimo i-analyze. Okay? So next naman nato diri para sa ages as 50 richest people are represented the cumulative frequency graph at the left kani. So ang question, what percentile who is 66 years old? What percentile? So hinahanap to. Pero ang edad 66 no sa nara diri. 'Di ba? So syempre itunong na nimo, isa ka nimo, okay? Tunong nimo diri. So naara na siya sa 6 sa noon. Naara siya sa 58, 'di ba? Nga percentile. Okay, that's it. So proceed ka. Direta sa standard score. So sa standard score, since kabalo naman ta mag-answer sa mean and standard deviation of the data set, you can measure the data values position in the data with a standard score or z-score na ginatawag. The same ra na sila ha. So kani siya represent the number of standard deviation. A given value x falls from the mean mu. So ang mu natin is the population mean ha, basta nalimtan na ang mutation. So the z-score for the given value, we have here the formula. So ang formula niya z ha, z-score, ang tawag ang formula value minus mean over standard deviation. So ang ibig sabihin ng value yung data nga ihatag. Then ang mean isolve pa na over standard deviation. So pag ang ato ang z-score negative, positive is 0 na atay bantayan. So pag negative, the corresponding x value is less than the mean. Okay, pag negative, meaning yung mga data natin mababa sa mean. Okay, pag positive, yung mga x value or yung mga data natin dako siya sa mean. Pag 0, meaning equal siya sa mean. Yung mga data value, ihatag man ni later. Okay? So, mabantayan mapod nato na siya pag tanaw na to siya sa bell shape. So, next, ano na siya? I-discuss. Sa midterm na siya ang distribution or yung bell shape. Okay? So, teaser pa ni siya ang z-score. Okay? Pero, tudluan gyapon ta mo unsa ang pag-solve sa z-score. Okay? So, the example here, the mean speed of vehicle along a stretch of highway is 56 miles per hour with a standard deviation of 4 miles per hour. You measure the speed of 3 cars traveling along this stretch of highway, okay, as 62 miles per hour, 47 miles per hour, and 56 miles per hour. So, natay tulo ka buok. So, okay. So, diri, find the z-score that correspond each speed. What can you conclude? So again, na-mention naman na naatay mean, 'di ba? Mean of speed of 56. So ang ato ang mu nato 56. Bantaya ha ang sa mga given nato. The standard deviation is 4. Okay? So butangan nato standard deviation. Okay, ang sigma, ayan. Nalimot kong ingon, this is population standard deviation, sigma. And natin mga following data, 62, 47, 56. So first na to, what will happen if the first data value is 62? So pag minus din mo siya sa 56, okay, remember pa mangka sa formula, z is equal to x minus the mean, ihatag na sa problem, over standard deviation. Okay, so 62 minus 56 over 4. Okay, so that's your answer, 1.5. Okay? So next naman nato sa 47. 47 minus 56 over 4.
So the answer is negative 2.25. Inatora. So kung mabantayan ni mo dire negative kay mababa man ang data value. Pag pareha siya sa mean, so zero answer. Inatora, igura jud ka gaano ga answer. Kanira man ako kinahanglan pangitaon ra pag maghatag ko sa problem. Make sure you have the formula or you're familiar with the formula. That's why isulat sa notebook para na may mga copy. Okay, another example. So dire sa example number 7, in 2009, Heath Ledger won the Oscar for Best Supporting Actor at age 29 for his role the movie The Dark Knight. Penelope Cruz won the Oscar for the Best Supporting Actress at the age of 34 for her role Vicky Cristina Barcelona. So the mean age of all Best Supporting Actor winners is 49.5. Okay, para sa male, supporting actor man eh. Tama? Or female. Okay. With a standard deviation of 13.8. Then naapod kay Best Supporting Actress, winner 39.9 with a standard deviation of 14. So make sure sa mga data ha, kabalo ka kinsa man jud ang ano na to bantayan, kinsa man ang naay mean at saka standard deviation. Dili pwede magkarambol ang mga ginahatag sa problem. Okay, find all the z-score correspond to the ages of Ledger and Cruz. Then compare your result. So make sure kabalo ka sa mean, standard deviation, and ang data kay Ledger at saka kang Penelope Cruz. Dili pwede magkabaliktad ang mga given problem aniha. So ingon siya, from the z-score formula, pangitaon nato ha, and then i-compare. So first is 29. Okay? 29 minus 49.5. Okay? So, again, ang mean age of the best supporting akani, 49.5. With the standard deviation of 13.8 kani. Okay? Age niya, 29. Okay? So, the answer is negative 1.49. Okay? Para naman kang Cruz, kung sa gato iya, 39.9. Mobi ang mean. Giingon na diri, oh. Okay? 39.9 over the standard deviation of 14. Ang age niya, 34. So, naagya po yung negative. Negative 0.42. So, since you have the result na sa duha ka z-score, you interpret the result. Okay, compare. The age of the Ledger Cruz. Health Ledger DI. Ano ba no? Unsa? Health Ledger was 1.49 standard deviation below the mean. Since this is negative, below the mean siya. Nakuha. Pag negative, below the mean. Then, kanipod, ang answer diri, the age of Penelope Cruz was 0.42 standard deviation below the mean. They have the same below the mean kasi negative. Okay? So, as we compare with the other best supporting actor readers, si Ledger was relatively younger whereas the age of Penelope Cruz was only slightly lower the average age of our best supporting actress winners. So, mo na yung bantayan sa ilang age pag-compare. So, silang duha, kung bantayan nimo sa ilang result, they falls between negative 2 to 2. So, neither score would be considered unusual since they have negative result. Okay? So, again, usahan man yung fall between negative 2 to 2. Okay? So, kung makabantay mo sa atwang empirical rule nato, di ba, naman tayo mean, dayon 1 standard deviation o below at saka o above, 'di ba? Napod tayo 2 standard deviation below at saka above at saka 3 standard deviation. So ang result ani naa siya sa negative 2. Okay? Naa siya sa below negative 2 between lang ha and then above sa 2. Nara dira. Again, na-discuss na ko ni sa empirical rule. Mao na ang iyang interpretation sa result. Okay? So, that's it para sa atong discussion para sa measure of position.